لو بتاخذنا وقتهم حساب اللهم کے دو سنانے قیامت دو ہوں قیامت دو سنانے دو ہے دنیا کے کبس نہیں گے اسرافیل کے فان اللہ کے امر فل تعالی فل فمل فمو بمتی گا واہا اچن اڑو گا واہا اچن فنا ونتی گا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون تعالی فل گا اڑو یما اکو گا میسکون حلوی کما اکو گا امی کون گے خبر تکون نکوم گے گنانے ادي ادوهغا اككس دونو كروين اتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كرواني يحشر الناس حفاة عراة غرلا او كما قال عليه الصلاه والسلام ادوه الله سبحانه وتعالى امن مما کے بندون افم وا گوت محشر قربانے فطری گوتون سوالن فدني عائشة رضي الله تعالى عنها سؤال قرباني فالنساء والرجال ينظرون بعضهم إلى بعض هم بجاء إبّي قنبّي كن يدوكم الله كرسوله بلان نونه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني يا عائشة عائشة والأمر أشد أن يهمهم ذلك إدوه ميه كن أنك كادمال بلوم فرصة لبم فور إدوه سومبا كم ما بدوانه إدوه إم محشر قرباني بيقطن احساس بقربه تول الله قانون فرغستي الله انگي گوين هدا نتي كن تيم منگه هيتوگه ادون تكا اگوتن دنيا کے زینتن هلگن دوستن هيد کو فواميهم تيمن الله مول وت محشر قربا خوشيم ممنونگه گوتوگا لوفن گوتوگا بير ميهگه گوتوگا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريون سوال دنوني كيف يحشر الناس على وجوههم ميسكون ميهون مون وتكهن تو الله محشر قرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم رواه الشيخان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إباميكم دنيا متيك دفاعك مچن هنگوي الله كلدو ودگم بي اميكم مون وتن هنگو مقيامت دوهم لو بتخون أخذون كهنة تورغو من هدان كرتوغا مسلمون منكمتي كان لبومغا ام بدو سببكي الهي قانون فرغستينون رسول صلى الله عليه وسلم کے اگما ویرشاتک ملامت کرون ملو بتی وطن بس ومن مدني اگوين ادين گوا کنتتکن ملامت کرون کے با اگو من گتريگا عام گنداتيا اگو من مفد هتام وري دوستک کا کنتتک مدروم ين شروع يوم القيامه اعمى هندو انسان بنانه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يا الله مي على لو فمي هيك كنت محشر قربي كيفه مي على كي الدنيا متيجه فين مي هكيمه الله سبحانه وتعالى حضرة لو بيت أخونا أخت النداء أنني كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال لك قات تمين الله كآية تنعي تمين الله كقانون قال لك كريمتي قوته نم إسكالي ينهم مونا مرالي قال لو مرالي بلم بينو نوي اگوتن عمل کرن بینن نوی الله سبحانه وتعالى وحی قربانی وكذلك اليوم تنسى فدای میدو کله ہندا نتال ودکم محشر قربے وگتگا میکون کے حالت وگندا بیان قربا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث قربانی يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب في الارض عرقهم 70 ذراعا وانه يلجمهم حتى يبلغ الى اذانهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قيامتكم ميسكم تدون الشمس إلى الخلق حتى تكون قدر ميل إيرو كاري كروين إنسانونجي بولا ميلك منبرن أي دنيا متيجا أقوم من عدد كرا مسافة كتيرين ميلو كم بسودانه نوتا سورما علن أقوم من جنگولة داني كلو كديك من بس كم بدانه راوي بدالواني وكي منبر بيان كربا यहाँ कारी के वाने इधर हो गए इंसानों दालू के तेरें फीना फा दालू के सबबों इंसान के गए फाबा के निदा दालू के सबबों फिंगर न गुफेदी बीमु गाड़ी के फिंगर वदे के दाने लोबे तकुन्ना अफ्तुंग हद्दे मुशा बीमु गाड़ी वदे के दिए मिंबरो दे मच्चंगरा के क्या मिंबर कत्तो एमी होंगे आगे हमें गन्नाने एमी होंगे कंफर्ट को फूला हमें गन्नाने मी होंती बेनी दालू के तेरे फीना फा अमल हुरी को तकुम हाँ नरकाते ردوه الأنبياء سورة كفرت ما يتوقع صحيح قربان قوني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لو بتخنا وقتم وسنال نجهته حساب بلم کا وقت انسان نہ کاری وجه එකම කොසමි හුන් ඇති බේදු හාමෙදුක ගාෆිල් වේ දුනියේ ගාරාමා උෆල ගෙල්ලි මුලින් හලාක් වේ නැතිෆේ ඒ අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් අන්න එව්ස් වහී බසුලෙන් එමින් අඩුනා හය කුල කුල තිබේ සලාම කුමට්ට කාමේ දොති හැම එම්මෙ ගොතෙන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෂ කුල දුම් වන්තකන් ඉම්මච්ච ගෙනස් කතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ ගොයින් මි බිම්මතිගේ දිරුළු මට්ටක ඛියාරු කුරුම් minungehen gotakan algo menang eduhun rakun salama bane biskut biya suratu ke salis habana kami wahi qurbani wa nad'ul mawazin alqist liyawm alqiyamah qiyamatuhum adl insaf ke tilfa qaim qurba zarra ke minbar kamek insana kufay kam gavis timin allah gannawa hushime adi timin allah barabar hisab ballawa udi gannawa qiyamatuhum allah adl insaf qaim qurba fawga emi kunna sazali bigen diima الله وحي قربان وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تيمن الله با بيكون غنيا ورودغن ومه ابيكون عمل نفسن غنيا كوري سبك الله دنيا متي اولين نظام دفي اولين غتك بيان کو دفي مغو بيان کو دفي رسول فنوي مولي كائنات کے مچنگل کو میں مائک کروي ایک مقصد میں انسان الله کے امر فلا خلاف عمل نفسن غنيا كوري نتیجہ ہے تو الله نو غنيا كروي ان عمل غنيا كوري موش فناga dattan faden hamhamwane emmen hamhamwane ilahi allah faadar surat fanronat ga wahi qurban ya ayuhan nas emisakune allah ga waada ki haq wechik duniya ge zinat terikan teba bi kun dantura ga mujassa kushkam ya ayuhan nas emisakune antumul fuqara ila allah ke ba mi kunne allah ge rahmatan muhtaj ge mani wallahu huwal ghaniyul hamid allah ay fudi odigem ba hamdulillah odigem ba ilaha ke ba mi gonge evvis alkamaka muhtaj odigem ba ilaha qiyamata kun allah ge nur bi mat tajalli wegen dane adl insaf qam kurb mataka allah odigannawane ekam allah subhanahu wa taala al fajr surat ge 22 sanat ka wahi qurbani wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajia yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al insan wa anna lahu dhikra edohu insana hadan quran wargina kantattan allah yadul insaf qam kumataka wadigen iswarta kurumtewima insanu hadan quran dunya matiga kufawa kantatta allah wahi qurbani wa anna lahu dhikra miharukum nasihat tuenen asar qurani miedu dunya matiga na nukura asre madama ki ana khud rabbul kainat wahi qurbani lillahi alwahid alqahhar jabbar wa anta qahhar wa anta allah ge verikam meedoti aina mulukul amlak dunya ge verin ko ba khaturo shig minbar hed ko genames innaka salamu mataka masak allah subhanahu wa taala ebbes mihe fadihan qurbani emmenna ogateri odigen emihun salama kurma masaka qurbani name sekanta ngannani dunya matiga ene diru ulum bina kurmattaka rangal gon ikhtiyar ko fawami nama enen deterun kure fawa kufawatan allah salama kurba ene salama kama kamedu ko sual kurawige menui ene ge fa huritanu haraka bisul qur'ane ege terenge kama kan oti an umrihi fima abla wa an umrihi fima wa an shababihi fima umru de me kon ko takatto heda wa an shababi zuwan kan heda kuri kon go takatto medu ga gonu ge lobeti muslim akunna oktunge tereng zuwanu nang agonu goala nang visna wada gannawambi hindu kollakan hamme kuda wagotu konen allah hatta heda kurba visna wada gannawashe agome me heda kurani kon go takatto mi zuwan arushiga hiyawa ekan nunge hen hiyawa ekam nuadu hekka arushiga hiyawa ekan libe habbe ge terege bayki zuwanu embi hunge zuwan kan allah go rohodugam gotunga heda ko fawadi kon go takatto heda kuri kon go takatto halal gotu heda ko hodi haram gotu heda kuri swatikan annana madama mi swal kurunge wagut wa an ilmihi fima amil enen engune chakaya gotan amal kuri ke gunawanta lobeta khunna waqtu malgo men aid kunen hekidene ekam allah subhanahu wa taala fatir surat ke kawi sunayat ka wahi qurbangawni mi gunawanta ngalgo men aid kunen hekiden feshima mi insana bunane wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina bala kibe het kalemen timenna men aid kunen hekideni ka ko he kalemen bahaka dekkum ke bar devi e guna mi gunawanta bunana antaqana allah alladhi antaqa kull shay uri hay chak bahaka dekkum ke bar devi rabbul kainat timenna bar devi
matiga wahaytengena milko e kuri haytentiga names salama veto ene beenuwan Allah way kurkoni kalla duha kus ene kunwane innaha laba e adanda huritana ke etana danje he mi gun miedu nete waguten sabaki wagut umurge faanu idale faden hasibu anfusakum qabla an tuhasabu madama hisab bellum go kuri ga me hisab balala re madama rakatiru matta medu masak kullare madama kamen nukurene ek badu basbune fa meni me gabra isan nagafa meni me ga jahava meni me ge muda hakku nungo tuka kaava men ada fa anna miha e hakku tan ada kurwe nedu hoga alukamu hakku tawge ada kurun annani enage hewkan tan nagafa mi hunne devene e mi hunge hakku tan ada kurum go kurige enage ekkale hewkan tan musu janama anen mihage nubaya kan tan nagafa enage kondan enage bola jahale wene natija ka tum husnu ba kan ehsabun narkati wa Allah subhanahu wa taala madama ge nurkalu salamu mataka meduge hayatuge dostan hewgo tuge hede kurumge tawfiq debun